Ake ngikhulume nganansi enye into futhi eyingozi kodwa abantu abangeze ngayinaka. Le nto yokuthanda ukudlala ngamanga. Kunabantu othola ukuthi uma behleli nabantu nje bayathanda ukuthi kuhlekwe ngaso sonke isikhathi. Bekhulume iy'tori ey'ngekho, bekhulume ngezinto ey'ngekho ey'bonakalayo ukuthi zingamanga. Le nto bavamisile ukuyenza abantu beze bebajwayele ukuthi usibanibani vele unamanga. Le nto yebo khona usuke uyenza ngoba usuke uthi usakhela nje amahlaya. Kodwa leyo nto leyo ihamba ikudalela inkinga ngoba angeke isababikho enye into oyikhuluma abantu beyithathe serious. Ngeke isababikho enye into oyikhuluma abantu bekukholwe bey'tshele ukuthi uqinisile ngoba wena usuyakujwayela ukukhuluma amanga, usuyakujwayela ukukhuluma into ey'ngekho. Kubuhlungu ukuthi uyakhuluma ngelinye ilanga ube uqinisile kodwa abantu bengakukholwa bethi le nto oyikhulumayo ayikho, vele umthetho wakho unamanga. Ibuhlungu leyo nto leyo, ngakho musa ukujwayeza abantu ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ukhuluma amanga ngaso .